قونسولخانەیە ئەمریکی لە شامی پێشوازی بریارە ئەڵمانیا بێ دادگاهکردنا ئەفسەرێکی رێژیمە ئەسەد بە تۆمەتا بن پێکانینا تەوانین لە دژی مرۆڤاتیە کرد. قونسولخانەیە ئەمریکا لە شامێ دروپەلاخوایە لەسەر یا فەرمی لەسەر فێسبووکێدا ڕاگەاند و گوت ئەمریکا پێشوازی لێوێ بریارێتکە و ئەڤ یەکەم شەرمەزارکردنە ji vî corî ku berpirsekî berê yê rejima Esed bi van tomatan siza dike. Herwiha ev siza şermezarkirin û dadgehkirina tawan û karasatên Esed di nav de eşkencedana bêhtir ji 14,000 Sûriye bilgekirî bihêz bike. Dadgeha herêmî ya bilind a ku Komplînza Almanyayê roja pênşemê Îyad Xerîb efserê ewlehiya rejima Esed bi 4 sal û nîv zindankirin bi tometa pêkanîna tawanên dijî mirovatiyê ji ber rola wî eşkencedana xwepêşanderên şoreşa Sûriyê de yên di Şamê hatî zindankirin siza da. Lê pêşiya dadgeha Almanya rawestiya û dadgeha biryarê zindankirinê bo dema 4 sal û nîvan stand. Herwiha Enwer Reslan ku eşkencekirin û kuştina 3000 kes tometbare wê were dadgehkirin.